Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Aku Bimantara dari kelas 5 Torik bin Ziyad. Dan saya Gema Adim Tirmizi dari kelas 5 Muas. Hari ini aku akan membacakan juz 29 surat Al-Insan. Dan saya akan membacakan surat Al-Qiyamah, juz 29 surat Al-Qiyamah. Mari simak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yahsabu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhu yawma idzin basirah tazunnu ay yuf'ala biha faqirah. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahul firaq. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Awla laka fa'awla. Summa awla laka fa'awla. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
yumna alam yakun nutfatan min mani yumna summa kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa waja'ala minhu az-zawjayni az-zakara wal unsa alaysa zalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa asira wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaqina fiha al-araik la yarawna fiha samsan wala zamharira. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tadlila. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zamjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Iza ra'aita hasibatahum lu'lu'an mansura. Iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Aliyahum siyabu sundusin hudaru wa istabarak. Wa khullu asawira min fiddah. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Waskurisma rabbika bukratan wa asira. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman sakila.
Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa ay yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima yudahilu man yasha'u fi rahmatih wazzalimina addalahum azaban alima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak hafalan kami. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Saksikan terus ya live streaming Tasmiul Quran siswa-siswi SDIT Al Furqan Palembang setiap hari Kamis pukul 8 pagi WIB, dan jangan lupa subscribe dan like dan share channel YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah selesai. Tapi aku selesai. Kamu sih ada apa? واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله